bafashwe bamaze kugurisha ubutaka butari ubwabo bungana na metero kare 1018 burimo ibibanza bukasemo ibibanza 60 buherereye mu karere ka Bugesera. Bafashwe bamaze kwakira amafaranga angana na miliyoni 141 ndetse n'ibihumbi 42 by'amadolari. Ibyo ni igiciro cy'ubutaka bari bagurishije butari ubwabo. Ni ukuvuga ngo uwaguze yahombye amafaranga yose, yaguze n'abesukuru n'amabandi atanga aya mafaranga. Tekereza kudashishoza ugahita utakaza imari ingana gutya. Uko babigira amayeri bakoresha, bareba umuntu ugiye kubitsa cyangwa se umaze kubikuza, bakora ari team kuri bank. Hari uwigira umusaza, hari ushobora kwigira umugore mwiza w'umusirimu, hari ushobora kwigira umugabo w'umuturage, biterwa nuko bakubonye. Umuntu w'umusaza kaza n'igifurumba n'akabando, hafashwe uriya bimenya Imana Jean Marie. Hari abandi bagishakishwa, turabizi neza aho mamwicaye ku mabanki. Ukuza usa kose wambaye neza, natwe ayo mayeri turayazi. Kuza wigize uko waba usa kose, hari nabo ufata akakubwira ati jye uko nsa ntya urabona nsa nk'umujura. Umujura sate, abesukuru basabate. Aba bantu mwabonye hano, mwabonye basabate, wa mugani wabo ngiyo bambaye neza basokoje. Ubu nuko nyene mubona bamaze iminsi ngahe, ukabufashe bya bifurumba by'ibipapuro, wowe utanze amafaranga cash, mukabamwuriye moto bagahita bakuyoba. Kwirukanka bwo ngo duhurire mu mujyi hehe ku iposta, kagenda hariya ukajya ku iposta ugashaka umuntu ukabura, ukavuga ati ariko reka ninjire wakwinjira muri forex, bahita bahamagara RIB cyangwa polisi ko ari umuntu uje kuvujisha ibifobi. Twabatumiye hano kugira ngo tubaganirize muri rwa rwego dusanzwe dufatanya rwo gukumira no kurwanya ibyaha. Uyu munsi rero turaganira ku ngingo 3. Izo ngingo 3, ya mbere nta bantu biyitirira abagenzacyaha cyangwa se inzego z'ubutabera bakaka abantu amafaranga babizeza ko ngo bazabafasha abantu babo bakarekurwa. Abo ni bari abadamu babiri mwabonye bafashwe. Indi ngingo ya 2 tuganiraho ni ingingo y'abantu biyitirira ubutaka, bakigira ba nyiri ubutaka bakabugurisha abandi bantu. Ubwo urumva ko hazamo impapuro mpimbano. Indi ngingo ya 3, indi ngingo y'abantu nabo besikoroka abantu cyangwa se bababeshya babasanze kuri bank, umuntu agiye kubitsa cyangwa se agiye kubikuza, bakabashuka ngo babafashe ngo kuvunja amadolari. Ayo mafaranga akagenda atyo. Mu mpera z'umwaka ushize hari abo twaberetse bakurikiranywe ibyaha n'ubundi byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ariko mu butaka, mu kugurisha ubutaka bw'abandi. Tariki ya 3 rero Werurwe uyu mwaka turimo, hafashwe abandi 4 mwababonye. Bafashwe bamaze kugurisha ubutaka butari ubwabo bungana na metero kare 1018 burimo ibibanza bukasemo ibibanza 60 buherereye mu karere ka Bugesera. Bafashwe bamaze kwakira amafaranga angana na miliyoni 141 ndetse n'ibihumbi 42 by'amadolari. Ibyo ni igiciro cy'ubutaka bari bagurishije butari ubwabo. Ni ukuvuga ngo uwaguze yahombye amafaranga yose, yaguze n'abesukuru n'amabandi atanga aya mafaranga. Tekereza kudashishoza ugahita utakaza imari ingana gutya. Aho rero mvuga nti ducakara ngo tukavuga ati wowe ugura ni wowe nyiri uruhare, ni wowe mwenye imari, buriya ni uyifite amafaranga, buriya ni wowe ufite ijambo rya nyuma. Nta kigomba kukwirukanza
ugomba kubanza ugashishoza. Ibyo yakubwira ngo imari itagucika ubutaka ntaho bujya. Ufite amafaranga, iyo ufite cash ni wowe. Abakekwa rero kugurisha harimo bakekwa kugurisha ubutaka, harimo uwitwa Rubagenga Fred uzwi ku izina rya Rusakara. Azwi ku izina rya Rusakara, ngira ngo nuriya mwabonye wagerageje gucurika umutwe wihisha. Impamvu yo gucurika umutwe nta kindi, abagira ngo yihisha abamubona, kuko uyu Rusakara hanze bamuzi nka businessman, umucuruzi ufite company Express General Services, ari mu bacuze umugambi. Ubwo hanze nuko bamuzi nk'umucuruzi. Muri mwe hari wavuze ngo aramona muzi, ashobora kuba yaramuguriye imodoka. Nizo bacuruza mu mafaranga bakuye muri ibi ngibi, niho hazamo icyaha cyiyeza ndongo. Mu bugenzacyaha ndetse no mu butabera hariya hanze hari uko bamuzi nk'umucuruzi, ariko mu bugenzacyaha no mu butabera natwe hari uko tumuzi. Tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ushize w'2024, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamuhamije icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ubu ari mu isubiracyaha. Noneho rero yakatiwe igifungo cy'imyaka 2 n'ihazabu ya miliyoni 3 bisubitswe mu myaka 2 n'amezi 6. Yongeye gufatwa, icyaha yasubikiwe, imyaka bamuhaye itararangira. Icyaha ni kimwe, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Kayirenga Edward, uyu ruhare rwe muri iyi kese, we ni umukomisiyoneri uhuza ugura n'ugurisha, kandi akaba ari we washatse uwitwa Trésor. Turaza kumubabwira nawe. Trésor igira neza, umwana w'imyaka 25, ubafasha ngo muri declaration. Muri iyi kese yemera ko yakiriye miliyoni 23 n'ibihumbi 600 by'amadolari. Rusakara akaba yemera kuba yarakiriye miliyoni 23 n'ibihumbi 7 by'amadolari. Ubwo uko bagenda barutanwa mu kugabana biterwa na role n'uruhari buri mwe wese abafite. Uyu nanone uyu Kayiranga Edward nawe hanze hari uko bamuzi, ariko no mu bugenzacyaha natwe hari uko tumuzi. Tariki ya 15 z'ukwa gatandatu umwaka w'2022 yakurikiranyweho n'ubundi cyaha nk'iki cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Urumva rero abakomisiyoneri bamwe na bamwe akenshi uzabasanga bakurikiranwaho ibi byaha, kuko nibo badira bahuza ugura bapanga, baba bazi amakuru y'ubutaka runaka. Ndahiro Ivan, uriya Ndahiro Ivan mastermind, uyu niwe kizigenza, niwe wapanze umushinga. Uruhare rwe muri kese nawe nubwo yigira umukomisiyoneri, ariko niwe waruza amakuru ya nyir'ubutaka mwenyewe no gushaka abantu bagura. Uyu Ndahiro Iva niwe washatse umunyamahanga wiyitirira nyir'ubutaka. Ubutaka bwagurishijwe bwari bw'umunyamahanga, hanyuma bashaka undi munyamahanga uza kwiyitirira ubutaka no gufekinga impapuro bashyiraho ibyangombwa bisa n'amazina y'umunyamahanga, kugira ngo bate mu mutego wa muntu ugura agerageje gushaka, ngo yagerageje gushaka nawe amakuru abona ari amazina y'umunyamahanga. Noneho nabo baza bitiriye wa munyamahanga, ariko acikwa no gushaka amafoto. Ikintu cyo guhuza ifoto ya nyir'ubutaka no guhuza ifoto y'ugura, ibyo byaramucitse. Aho rero niho rwari ruzingi. Aho niho tuvuga ngo izina n'isura ugomba kubijyanisha. Haza igira neza Trésor, uriya mwana nababwiye imyaka 25. Uyu ni umwana urangije muri IPRS, azi IT. Uyu rero niwe bafashaga mu bintu, akita umu agent, abafasha kumujyana no kwa noteri. Uyu rero nawe bamushatse nk'umwana wizewe
uri bucishweho amafaranga kuri konte ye ari ibihumbi miliyoni 141 y'amanyarwanda n'ibihumbi miliyoni 141 niwe yaciye kuri konte ye, nabira ibihumbi 42 niwe babihaye. Impamvu buriya ari we nuko ngo ari umwana yizewe, kuko buriya bari abantu nubwo ubona bakorana kuri nta wizera undi, nta wakwemera ko amafaranga aca kuri konte y'undi abati yaduheza, ariko akakana reka bari ko ntikari kandura karacyanatiye n'uburyo bwo bakaya dutwara ntabwo byamworohera, reka bari we twe bamuhuriza nk'umuntu bizeye. Ubwo rero turavuga nk'abana b'abasore batangiye imyaka 25 utangiye muri aya mafuti, muri ibi bintu bya escroquerie, turababwira ati noneho si ukuvuga ngo ntiyize, afite ubumenyi bwa IT, yize muri IPRS, none agiye kubukoresha mu manyanga. Niba hari n'undi ubitekereza, RIB turahari kubarwanya, inzego z'umutekano zirahari kubarwanya, ubufatanye n'abaturage barahari kubarwanya. Ntabwo abaturage nabo ntabwo bakemera abantu nk'aba ngaba. Ni n'umwanya mwiza wo kubashimira uruhare bagize kugira ngo abantu bafatwe. Turashima abaturage ko muri no minsi batagisapotinga, batikemera, batakihanganira ibikorwa nk'ibi, ntaho wajya ngo wihishe. Ubufatanye bwabo turabushima kandi turabasaba kubukomeza. Amafaranga rero yagarujwe bari abantu bamaze gufatwa, hamaze kugaruzwa miliyoni 67 n'ibihumbi 830 by'amanyarwanda. Ayo ni amanyarwanda mbabwiye. Hagarujwe nanone ibihumbi 11,795 y'amadolari. Hafatiriwe ubutaka bufite agaciro 20 bufite agaciro ka miliyoni 23. Ubwo urumva baraguraga bagahita bajya koza ya mafaranga bayashora mu bindi bikorwa. Hafatiriwe nanone Mercedes Benz compressor ifite agaciro ka miliyoni 8. Ubwo muri bariya hari wahise ayigura. Hari na miliyoni 9 nazo zafatiriwe ziri kuri konti. Yose hamwe ugereranyije ni nka miliyoni 107 n'ibihumbi 830 ndetse n'ibihumbi 11,790 by'amadolari. Tugereranyije ayo niyo yagarujwe, kandi amafaranga yo cash nari amadolari yasubijwe nyirayo. Ibi bindi byafatiriwe bigomba kugurishwa, amafaranga azavamo agasubizwa uriya beskurotse ariwe twita victim. Ibyaha bakurikiranyweho gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukoresha inyandiko mpimbano n'icyaha cyiyeza ndonyo. Ibi byaha babikoze mu bihe bitandukanye, ngira ngo ubwo ni uko bitandukanye urukiko nirwo ruzagena igihano bazabaha bitewe n'ibyaha babashinje. Gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi ni icyaha gihanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10. Naho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, igihano ni igifungo kuva ku myaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 3 n'eshanu. Guhimba inyandiko mpimbano, igihano wagikoze ahabwa ni hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 na n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 3 n'eshanu. Iyeza ndonke nayo ni igihano cyayo ni igifungo kuva ku myaka 10 ariko kitarenze imyaka 15, kuko iki nicyo cyaha gifitemo ibihano biremereye, ndetse akiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga yikubye inshuro kuva kuri 3 kugera kuri 5 y'agaciro k'indonke zikomoka ku cyaha yejejwe. Ukuvuga ngo iyo uziyeza ndonke na amafaranga yabonetse mu buryo bubi, ashorwa mu buryo mu bikorwa byemewe n'amategeko, ababibona bakagira ngo inkomoko y'amafaranga ni muri icyo bikorwa byemewe yashowe. Hari rero iyi ni case ya gatatu mwabonyemo wa mugabo munini witwa Bimenyimana Jean Marie. Uyu we afite umwihariko we. Umwihariko we
nuko ni kenshi mwumvise abantu bibwa bagiye kubitsa kuri banki cyangwa se bamaze kubikuza bakoresha ijambo ngo yamutuburiye, sibyo? ngo bantuburiye. Uko bigenda, uyu mu bafashwe bimenya Imana Jean Marie waranemera icyaha, akavuga n'uburyo yabikoze, akavuga n'amafaranga yaramaze gukuramo ni menshi cyane. Uko babigira amayeri bakoresha, bareba umuntu ugiye kubitsa cyangwa se umaze kubikuza, bakora ari team kuri banki. Hari uwigira umusaza, hari ushobora kwigira umugore mwiza w'umusirimu, hari ushobora kwigira umugabo w'umuturage, biterwa nuko bakubonye. Umuntu w'umusaza akaza n'igifurumba n'akabando, abasaza bamwe b'iki gihe bateye ubwoba. Mpise nibuka wa wundi w'ubushize n'ubundi wibaga mu bujura bwa telefone. Uwo musaza rero we aza yigize umusaza, akakubwira ati mwana wamfasha kujya kuvunjisha amadolari, jewe simbimenyereye, hari umwana wanjye wanyohereje amadolari uba mu Buholandi cyangwa igihugu cya Amerika, ati none nabuze uko nyavunjisha. Ubwo kandi rwose umfashije naguha igihembo cy'ibihumbi 500. Urumva nicyo yihutira ku gihembo kugira ngo akwice mu bwonko, amarangamutima yawe ayateze ikibazo. Nawe wakumva iyo nyungu naga service wumva wamuha, ugatwarwa n'iyo nyungu, akavuga ati reka dusohoke hanze gato. Ubwo bamaze kukureba, ubwo muri ugakeka ko akora rumwe, abari benshi babamenye n'umubare w'amafaranga ushobora kuba wabikuje. Icyo gihe reka tujye hanze tuvugane. Rero akagera cyagafungura igifurumba, akakwereka igifurumba, ibipapuro bakase neza baringanije n'amadolari hejuru, bagashyira akadolari k'ijana, gashobora kuba ari na fake. Akenshi biba ari na fake. Yanahindura gutya yashyizemo n'akandi munsi, ukagira ngo bya bintu byose bipanze na amadolari, ngo mu mutwe ukabura pfuye. Ayo madolari hejuru y'inyungu ari buguhe ku gaservice gato ya wenda bari bakohereje kubikuza cyangwa se wari ugiye kubitsa, kavuga ati rero timfasha rwose tujye kuvunjisha, dore igihe simbizi rwose. Yabonye ubyemeye, arakubwira ati rero dore ibintu by'i Kigali sinabyizera, ngaho we fata ujye kuyavunjisha, ariko ubu mpaye ayo ngayo mbe nyakubikiye.